Kulbe pi parong impian sobai pi ke tup kubor mentaka janmit chuan pasi kubor ke bebnya ini pecuai kemat bakong san. Kenmau buram ke India ya ukpa keri Mahatma Gandhi hakalin ko sni kha ka jong u. Sam ka Presiden keri ka Draupadi Murmu ya ka kusnam nak benta ka Swachh Surveksha 8,000 ar bat Jal Jeevan Mission functionality hanong ba Delhi. Bu mau nong rim Menteri rang ba ka jala Konrad ke sangma nak benta ban snai ke surok nong stan mau West ka Hills. Bat nya kun prusya ke India ke South Africa ha ke T20 International ka baar ha goti menta ka sngi. Ki kubor ki bamnya ka Presiden keri ka Draupadi Murmu kalalam khmat ya keri ban kenmau buram ya Mahatma Gandhi Rajghat hakalengko sngi kha ka jong u menta ka sngi keri menta ka sngi kala rakhe kalengko sngi kha ka jong Mohandas Karamchand Gandhi ya ubalakhot e kum upa keri Vice President keri JD Dhankar baru Menteri rang ba ado keri Narendra Modi ru kala penlong ka jong bu sentiu kum sibenta ban kenmau buram ya Mahatma Gandhi Rajghat Ki Menteri ke Sarkar Pedeng unong elam kaliang persya Raja Sabha Mallikarjun Kharge ka Presiden jong ke Seng Kongres ke Sonia Gandhi kila penlong ke jingbo sentiu ya u Gandhi ka Presiden kari Vice President kari bat Menteri rang ba do kari kila lej Shah Vijay Gahat ban penlong ru ya ke jingbo sentiu ha ka samadhi jong Menteri rang ba do barem kari Ulal Bahadur Shastri ke badai ru kalengko sngikha ka jong u Kat bahan Meghalaya Komisi Benta Ban Rakhe kalengko sngi khau Mahatma Gandhi Chief Secretary ka Meghalaya ba DP Waklang ula lam khmat ya ke sarkar bar bu sentiu ha modor jong Mahatma Gandhi ubadan ha Palau ka Main Secretariat ka Meghalaya Building Ka Presiden keri ka Draupadi Murmu ne ka sngi kala sam ya ki khusnam na benta ka Swachh Surveksha Gramin 8,000 ar bat ke Jal Jeevan Mission functionality assessment ha ka program ka balalong hanong ba Delhi na ka benta ki jala ki bakham he ya ka kerdan ka benengkong layo da ka Telangana ya ka kerdan ka baar layo da ka Haryana bat ka kerdan ka balai layo da ka Tamil Nadu kat bana pedeng ki jala ki bakhamrit bat ki Union Territory ya ka kerdan ka benengkong layo da ka Andaman and Nicobar ya ka kerdan baar layo da ka Dadra and Nagar Haveli bat Daman and Diu bat ya ka kerdan ka balai layo da ka Sikkim haba ajingkran hagan ka sngi ka Presiden kala ri ka kalayaro ya ka sarkar pedeng ka bala sedang ban penek pensa ya ka jingkhoj da ka baang ba ka Swachh Bharat Abhiyan ba ka Jal Jeevan Mission kilong kum kinong yada ha ka por bawan ja ka khlam COVID-19 kala benrap shu ba ka jing putre na ka benta ban lum ban lang ya ka jabo kala sedang ha kilai lak teli kisnong ha ka lengkeri ha po ka Swachh Bharat Mission Gramin Phase 2 प्रदर्शन करते हुए लगातार 6ठी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है इसलिए उनमें उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ सराहना करती हूँ बड़े राज्यों के श्रेणी में मध्य प्रदेश तथा छोटे राज्यों के श्रेणी में त्रिपुरा ने प्रथम स्थान हासिल किए हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई Menteri rang ba ka jala Konrad ke sangmah ka jidan rengkat ki MLA ka thany ba gegar merthang bar umak melen bersat ki riu pau khmat ka thany ba kinong trei ki bor penya district dangshen ulabo yo manong rem na ka bentaban snai ka surok nong stan mau West ka Hills district ya kan ka surak ka ba 8 kilometer ansna po ka Meghalaya integrated transport ka ba labay pisada ka World Bank Kajingmang ban perlut na ka bentaban snai kan ka surak kalong palat kena popra klor tengka bat ka por ban pendep kalong hapo lai pun riu benai haba ajing kran kan ka si Konrad sangma ulong ba kan ka than kala Syai ben laslam bat ul penpa ya kajing sngo kemen ba ka sarkar saisien kala la ban pen ulong ya kajing don kam ka jong kinong song snong ka than upen pau kajing sngo hon ka bakrau ban yo bu ya manong rem na ka bentaban snaya kan ka surak How the people of this area have been suffering, not just for years, but for decades. I will ensure that we are able to develop this road
and give the development to the area, to the people of this area which they deserve and which have been deprived for the last many, many decades. And a great deal of satisfaction to be here today amongst all of you, to lay the foundation stone for this very, very important road. Ketenat Drinking Water and Sanitation hapok Jal Shakti kelaraki ke Swachh Bharat Diwas mentah kesni. Hakani kesni ke Presiden Kari ke Draupadi Murmu kelasam yang kusnam nak bentah ke Swachh Surveksha Gramin R1000 Swachhta Hi Seva R1000 Suchlam 1.0 but 2.0 Jal Jeevan Mission Functionality Assessment Har Ghar Jal Certification but Startup Grand Challenge nang ba Delhi. Kadba Hajala Miklaya Komisi Benta Ban Penseprang Jingtip Sepang ke Swachhta Hi Seva ke Shillong Municipal Board ke penlong ke Cleaning Drive kam Awareness Program haringkat ke Jing Thung Ding Hamad Pran Bat Gari Khana. CEO ke Shillong Municipal Board uba JP Lakyang ula penlong ke Jing Smai Jong ke Swachhta Hi Seva bat kisam la pulih ke IIPS bat William Carey University Shillong kile Benta ha ke Street Play. सन 2014 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत से सब तक अभी तक ये 11 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण हुआ है और लगभग 60 करोड़ लोगों ने खुले में शौच जाने की अपनी जो आदत को बदल दिया है। एक खुशी की बात है कि इस मिशन के द्वारा भारत ने वर्ष 2015 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को 2030 की समय सीमा से Kejawai Civil Hospital Blood Center harengkat ke Jinsnok Tilang Jongka Max bat NHM Meghalaya kila penlong ya ke District Level Observation of National Voluntary Blood Donation Day henin ke sengi halor ke Pang Pedeng. Donating blood is an act of solidarity, joint efforts and save lives. Ya ke program la penlong ha ke kamrajin lang jong Kejawai Civil Hospital bat UMLA ke Than uba wailat miki shela ulai Benta kum ukongsan. Haba ajing kran hakani ke sengi uba shela ula penpai ke jing sungongu ya ke jing le bha jong kinong ai snam sngo bha ke bajuno senyang snam na kapor syakapor. Da ke bakdo halor ke jing don kami ya ke snam bat ke jing don bon ke snam ha ke jaka penlang snam uba shela ula ai mensim ya ke pat ba bakin wan syakmat ban snok ti hakani ke kam le bha. Nah, kembali ini kami ini program. Permani ini program perabhe, budi yang dibaca perabun, lagi di school, colleges. Kenapa urusan toy? Yaki, lima abon ni kesini lada embat dan boni nagi baca yang urusan toy yang jingkordor yang jingisa. Hak jingil akai kriket ke India kini kon Persya ke South Africa hak jingil akai T20 International ke Baar ha Barca para cricket stadium hagoti mentagasngi hagapor nyobeje janmit ya ke kanhun ya akai ke India 6 khamat da Rohit Sharma kat bai ke South Africa 6 khamat da Utamba Bavuma hak jingil kon ke benengkong ke balalong men hak apratrik unailor ha Thiruvananthapuram ke India kalala ban penlem ya ke South Africa da pra wicket. Mentapat ngini pe kejing long jingman kesundang Shillong kejing syet kalong 40.9 degree Celsius bat kejing kriat kalong khatnyo penkendai degree Celsius kejing sngam kahau kalong propsau na kispa manstep bat proplai na kispa janmit kala bandan kejing hap slap bemalum mala hakikat tu kat ne kijaka Saisian pat ngipen kemai pi begini kubor jongi pelarun pet live ak YouTube channel jong di news Shillong. Shuaban poi sebukut jong tup kubor ngi pet biang saisian ya kimat bakongsan. Kemau buram ke India yok pa kari Mahatma Gandhi hagal ko snika ke jong Sam ke Presiden Kari ke Draupadi Murmu ya ke kusnam na ke benta ke Swachh Surveksha R1000 bat Jal Jeevan Mission Functionality Han nong ba Delhi.
Bu mau nong rim menteri rang ba kejela konrad ke sang mana ke bentaban senai ke surok nong stony mau West Castle Hills. Bat nyekun Persha ke India ya ke South Africa ha ke T20 International ke Baar ha goti mentah ke sengi. Di perlok ketung lapoi ke bukut jeng tuk kubor jengim ta ke janmit hadu menisem yang pilih saya ke sini kedai pi barok. Kanina ka bentar jing syongkure mi para jumpi.